Mwerekeri wa kampuni ya Roje The Water Company kuma rutere ruru rwa Kirimara na Arua na ariungite kampuni ya Roje ya Miru Niomeru Wasco kenda kuthoma mantu mwanya mwanya jajaga atethia kwagirithia rwangiru batongeretwe ni Engineer Peter Kithinji mabisa babugite ni barikitie kuthoma mantu kathumba jara jonthe jakabatetheria kiri kwagirithia gutungatira mwingi kiri mantu jege Roje na mwerekeri munene aja Miru no mugendi akiwa kinyakethira ni bagweterwa tabo bakweja no tabura bwega burukire mantu jege Roje kuri mathina bethagiro bagikurukira na jo ni amwe no nyuba Roje roro muthuri murioki na Troje Muthuri na Arua murungamiri ya Roje rwa Wasco no Patrick Mugendi no mbete kugwata ugeni arungamiri bandoje che kaunti mwanya manja kuma Kirimara baba kinyita ndene kaunti Miru na kyote kingi nikenda kwamukira mathomo Urame Wasco yombete gutumika namba emwe kimandu jo bangania mandu jege Roje. Tumekuja kutembelea hii kampuni ya maji ya Mewasco ndio tuweze kufanya benchmarking kwa yale maneno ambayo wanafanya kwa usambazaji wa maji safi na taka. Kwa vile pia sisi tumetoka katika kampuni za maji ambazo zinafanya kazi ambayo inafanana na hiyo. Recently nyaratwa Senate tuigirwe Senate abakirecommend kampuni tukomba kuriunganaira tukomba kuthoma kumakie muntu no riongi na nyanga bana wetu arikia wikira mantu jo muno au gatwite mbere kuthoma nikia tukomba ku improve our services ka tukomba ku make our services ikombo twika mo better nito shokia nkatho muno no ntunya bwa kuinga ngwisha ntu kwija na Arua bomba kwija aja Meru bomba kuthoma mantu ja mingi na kinya tugato komba kuthoma mantu ja mikurukira kiribo na kimantu nyo twarikia kuthoma twita mbere we implement tonto kila mtu ena some strength na some weakness kulingana bo bogite baketho nyamba kigwata mitaratara mwanya mwanya Irame Wasco yombete kuombithia nikende gutiginya kaunti ciao ikuthikiumbana. Tumefurahia vile tumeona hapa, tuko hapa Meru Water Treatment Plant kwa vile wameiweka hii plant kwa njia ambayo inafaa, usafi na pia mpangilio. Pia tumeona maneno ya water bottling ambayo pia kama sisi wakurugenzi wakuu wengine tunaweza kusoma na tukirudi manyumbani tunaweza kutumia pia hiyo opportunity. Kulingana na Patrick Mugendi agoro nyakethira Wasco nombete kumbana kwina thine Roje mono ira ijiri na umo ili bakuthia mitaratara ekwagithio ntububu ina changamoto kidogo ya mantu ja Roje mantu tweet kuona na kathi tuitaru je turikite na kwa tutena ujira kongana aitu kuromba antu bonde kagita kanya kutu rationing program antu bakomba kaita karaka kidogo komba kuona Roje ukomba gustoro yura kwa agri tukomba kuden storage tank tonto kuna samira suka antu kuje kaita tutena Roje tonto bwa ukamebwe na ara mwitone na ara tuitaru yona sendi akatita lakini katukuromba muru tonto very sure watu kakura mbure komba kuoneka na Roje rumba kuja road wingi kukurukira maendeleo jamu yetu njo jangaba na wetu tukomba ku improve the water services Antonia obeto bakiromba thirikari gutikira ndura bakunyenge pipe ja Roje bakutha bakijukirita garia kiwatho wakati sana wakati wa kiangazi kwa sababu hakuna maji unapata watu wanakuja wanagonga pipes inakuwa shinda kufikia wale watu wanangoja ile maji ya kutumia nyumbani kwa sababu kuna shida. Tungeomba kama serikali ingeweza kupeana protection sana maybe administration police hata kama tulipewa water police unit bado haijatosha kwa kupeana ule kuchunga kule maji yetu inapitia hasa hata intakes zetu. Muthuri Murioki Warujuma mutirio Kangangi.